Monda жігіттен. Анан жеңіш Чолпон Өкөңөргө рахмат ушул башчысы кошотконуна. Анан жеңиштен дагы мен кечирим сурайт элем, ушу китеби боюнча аябай менден жазып бер деп сурандым эле. Тилекке каршы жаза албай калдым. Атын аябай ойлонуп атып. Жеңишке айтат элем, баягы дайлар артка агышпайт деген наоборот актырды да. Баягы эски тарыхты аттарыбызды айтып, ошол китеп түрүндө кайра артка агып атат деген да. Анан ошо китептин өмүрү узун болсун, силердерди балалардан алыста жүрсүңөр. Дайыма жакшылыктын үстүндө болуп, чолпон жылдыздай жанып, дайым жеңиштин үстүндө жүргүлө. Çolpondan canım daima Cengiç'in üstünde canım. Hazır şöyle karar otursak, bir şey olmadan içinde var, çok mutluyuz. Ana biz daha çok da vatam, na karamat toptu bayağı var dedim. Aldan biz iştegen. Abdü Vahap Moniyif degen, çok bana osmanlı. Al öz çürler ayrı. İyi, Zahir acımak bizim. Zahir. Almaz Naşik degen daha bana bölüp gitti o şu. Bari bir uçunda gelgen. Anan orta, ama geçim muğdağlarda, orta muğdağlarda Joldoşbek Zallıkbekov, Mamat Sabırov, Suyun Kurmanova, Bektaş Şamşiyev, Tölögön Karıkiyev. Siz orta bir uçuna gelin, yaşı olsun. İyi, anam Ulu muğdağlarda Noşum Şaylömek Düşeyev, Alım Doktor Muşuk, Baratpay Arakiyev, Tügülbek Azakov, Hüseyin Kasımbekov degen uçunday bir arinalı